Prosječni Italijan o Srbiji uglavnom zna ono što se u medijima plasiralo tokom 90-ih. Ne znam puno o Srbiji, znam da je to deo bivše Jugoslavije i da je tamo bio krvavi rat. Regionalna kancelarija Komore italijansko-srpskih privrednika u Čačku rešila je da se upravo medijski u Srbiju vrate italijanski turisti. Oni su u Atomskoj banji bili najbrojniji strani gosti 80. godina 20. veka, kaže dr. Balan Mirce, direktor ove kancelarije. Moramo da iskoristimo kvalitetne potencijale koje imamo, a prvi korak u tom smislu je prvo informacije da tako nešto postoji i ono što postoji kakav kvalitet može da pruži. Novinari dve vodeće italijanske agencije APCOM i ANSA nisu krili zadovoljstvo što će imati priliku da pišu o prirodnim lepotama i lečilištu u srcu Srbije. Retko imamo priliku da govorimo i da pišemo o ovakvom jednom lepom projektu koji uključuje i lokalne preduzetnike i preduzeća. Nadamo se da će u budućnosti biti tako i da Italiju također poznamo sa pravom Srbijom koja radi naporno i kreće se ka evropskoj zajednici. Ovo je zaista prelepo mesto sa nezagađenom i netaknutom prirodom. Jako dobar projekat kojim nije uništena okolina, već sve živi u harmoniji sa njom. Organizacija je na evropskom nivou jako čisto mesto, što nije slučaj svugde u Srbiji. A pošto ja patim od hroničnih bolova u kičmi, doći ću da se lečim, a preporučit ću i Italijanima da to učine. Preko 600 stranih gostiju boravilo je 2009. godine u Atomskoj banji. I pored krize, ta brojka će biti višestruko uvećana u ovoj godini, kaže doktorka Lidija Obradović. Moram reći da smo upravo potpisali ugovor sa Rusijom i njihovim fondom za obolele od multiple skleroze, tako da će Rusi uskoro u velikim grupama početi da dolaze kod nas. A i što se tiče strukture tih koji su prošle godine boravili kod nas, uglavnom su tu ljudi iz zemalja koje su nama najbliže, iz Slovenije, Hrvatske, zatim iz Italije, Austrije, Belgije i drugih evropskih zemalja. Atomska banja zbog sastava vode koja u svom sastavu ima radioaktivne elemente kao što su litijum, cezijum, rubidijum, stroncijum i drugi radioaktivni elementi, doprinosi brzom oporavku nervnih i mišićnih tkiva.